Jinjang kiru sejatinya wayang biljada Pajar aman, pajar aman, reka kacai basi agak atau kacai ajing dia mandikan kacai mah baju sujana lahus ahos ahos pajar aman, lalala pajar ahos ahos kasaha ieu ju lalalat mohonnya abayun banget sa Bapak Aji Sujana bakal warung yuk di Kapek Lipas Karawang dedek lanca berang di tawaran lanca berang di tawaran Pangaji Sujana Sauyunan Tegang Waru ala hadir Pak Kapuang Bapak Haji Sujana Oyo diserang Haji Jumria Tegang Waru bakal waru ala tuhan sepuh hey ayeuna patepah deui ayeuna patepah deui bapak kepakuan lalalat Apa
Kemudian lalalat nengrot apa udah aja ada anggota mana seperti sesebuah katasan panutan sumpi seperti sesebuah katasan panutan sumpi berani puja di posisi orang gak nengokin banget si orang mah acing timur kata kalimat ini oleh wali teman Bapak Rapo cinta lambang Lauk wali teman orang mau cinta langgang naik minum saya dan apa nyangka no masih dipulang tolong deh giliran lah saurna ayo mangga lalang tok ti payun bakar sebab pelurade bonceng cinta laksana pak wayah naka payun Hirap
Banjir kena golana hirupina Turanu utama Balramo cinta langka deui Segan wae Balramo cinta langka deui Tapi Palura Kacip ke depan perintah ini. Perintah ngahimun gaduh hajat nurut wae ya diri masih wayah napa nuhun eling oh berang putih mau cengcalang masih eling sorna ayo papa Allah sama hai ulah jajanan teuing diriksa rejang di api apa urang mau cinta langga deui diriksa rejang di api kemana kesannya montang titip diri sang padang kau isi aja di pelipu kau isi aja di panglip kajiran nu agaduhan wilayah cu kota mana mohonnya bawar sebab Palur Raja Adang hey pap boyong gandrung apa Raja dan kota mana oh hai kapirang bakarsa bab Palur Raja Adang kota mana yang punya wilayah pak hai di hari rindang lalala siapa jadi out niring ra lalat sakit tengah ratu hai sarangan acing hati marah ketua kali baradai anu maga mata papa durian hai tolong tokuan bacing acing hati timur marah ketua kali baradai ketua kali berma yey hot la wah goda tapi
pep. Aulistio Ardito motor palasari Iya kagiliran Paulistio Ardito motor mohojo Ari apana titin malah kapayun pak apana titin luar leor mohojo ih Reken diserang tapi Bapak pau pohon ae kita yang wanita hai hei kuasa hai kaojo dapur ai komoda coba aus tapi emang hai kita Paulistio Ardito motor mah Bang Laris Salamati ayo sok Aulistio Ardito motor palasari gawe gitu gawe Kaita lalat titik kagiliran kapayun bulan apa nanti tiang luar leor deui hadir no ayeuna baca hey hau boa kapayun wayahna pak palasya pangarsa apana titin luar leor ayeuna tiang luar leor deui gawe hong neng emotan aus apa titit luar leor aus hai siap oh